Amahoro y'Imana shuti bakunzi ba radio Umurage ivugira hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Turagushimiye wokomeje gukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru mu ncamake avugwa muri Commune ya Minembwe mu ntara ya Sud Kivu mu gihugu ca Congo. Uyu munsi Nakabiri mu Minembwe hamwe na hamwe hongeye guterwa ubwo abarwanyi ba Maimai bari birukanwe mu marango ya Biziba ndetse no kwirumba, baje guhura n'abagenzi babo babatiza imbaraga ku buryo baje birukana ingabo za FRDC babasha kwisubiza ibi bice twavuze haruguru. Kuri ubu imirwano irakomeje hagati y'ingabo za leta n'ababarwanyi ba Maimai. Ababarwanyi bakaba bakomeje gutwika imihana imwe n'imwe. Umunyamakuru wacu Munyamahoro yabashe kudukurikiranira inkuru y'uyu munsi wa none ku minsi 15 kwezi n'ukwa 10 umwaka w'2019. Reka tumusabe atugezeho inkuru ku buryo burambuye. Muri kumwe na Oze Ruhumuriza. Nyuma y'ibitero byabaye mu karere ko kwirumba na za Biziba kuri uyu wa mbere ku minsi 14 y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2019, ibi bitero bikaba byarabaye mu gihe cy'amasaha 4 kugeza igihe cy'amasaha 5, mu gihe abamayimayi bari bagize iminsi 2 bari muri ako karere ndetse no muri utwo duce twa za Biziba na za kwirumba ndetse no kugeza ku Monyi. Ibitero bikaba byaratewe n'abasirikare ba leta FRDC, bikaba barateye abarwanyi bari muri utwo duce bikaza kubasimura muri utwo duce biberekeza ku misozi y'Irurenge. Abarwanyi bakaba barageze ahitwa za Gisanya ndetse na za Mihanga naja za Matanganika. Bagezeyo baza guhura n'izindi mbaraga z'aba barwanyi bo mu bwoko bw'abamayimayi, bakaba barongeye kugarukana FRDC, bakaba barayirukanye ku mugaragaro, bakaza kurara muri twa duce bari bongeye kwigarurira bari bagizemwo iminsi 2. Kuva muri iki gitondo cy'uyu munsi ku wa kabiri kuri umunsi 10 ku minsi 15 y'uku kwezi kwa 10 umwaka wa 2019 nibwo kandi abarwanyi bwake bari muri aya marango ya za kwirumba ndetse na za Biziba bakomeza guhangana no kurebana y'ingwe n'abari aho mu Biziba ndetse n'abari za Kabingo. Ariko mu gihe bari bagihanganye barebana y'ingwe, intambara yaje guturikira mu turere twa za Karongi. Intambara yaturikiye mu karere ka Karongi mu gihe cy'amasaha 5 kugeza mu gihe cy'amasaha 7 nibwo intambara yaturikiye muri ako karere, mu gihe abaturage benshi bari biteze ko intambara ishobora guturikira mu turere twa za Biziba ndetse no kwirumba. Intambara ikaba yaturikiye muri utwo duce twa za Karongi, ikaba yaje gutera imihana 2 itandukanye ya Karongi, umuhana wa centre ya Karongi ndetse n'umuhana wa Mitingi. Aba barwanyi bakaba baje gusubizwayo n'igisirikare cya FRDC, aho tuvuga ko kirebwa na Colonel Muco uri mu karere ka Karingi, akaba ari waje gutabara abaturage nubwo yasanze batorohewe. Hagati muri bo hari abakomeretse ndetse hakabamo n'inka zagiye zinyagwa, nubwo kubw'amahirwe FRDC yaje kugarura igice kimwe cy'inka muri ako karere ka Karongi ndetse ikakurikirana n'aba mayimayi ikabajana ahitwa mu Rusuku mu Mutambara, akaba ariho yagiye bageza nyine ibakurikiye muri uyu mugoroba w'uyu munsi. Tukuvuye muri ako karere ka Karongi, aho ni muri secteur ya Mutambara, ni muri territoire ya Fizi, aho muri ako karere ka Karongi kabereyemwo iyo mirwano. Tugiye kandi muri ya marango ya za Rutigita ndetse na za Masha ndetse no kwirumba na Biziba, abarwanyi bakaba bongeye gusesekara mu gihe cy'isaha 10 z'umugoroba, mu gihe abantu barimo bavuga ko nta bitero bikibaye muri ka gace. Ariko abarwanyi bakaba bateye kandi muri ka gace, bakaba baje kurasa abantu, bakaba baje gutera imihana itandukanye, bakaba batwitse imihana ya za Kabingo yose kuri ubu ikaba yahiye, ndetse n'imihana ya za Runundu hafi ya Madegu imwe ikaba yahiye, kugeza ubwo amasasu yakomeje no kuvuga ubu ngubu kugeza mu masaha 3 y'ijoro. Amasasu ari kuvugira iruhande rwa Madegu centre hafi n'ibirometero 2 mu mujyi wa centre Madegu.
kuri ubu bikaba bitoroshe muri kano gace k'imisozi miremire kubera izi ntambara zikomeje kuvugwa muri kano gace. Tukaba tubibukije kuko kandi abaturage bakomeje kwirunda hagati muri Minembwe babuze iyo bahungira kandi bari mu buzima bubi, bari mu buzima bw'ubuhunzi, bari mu buzima bw'inzara, bari mu buzima bwo kubura aho baryamisha abana babo ngo kubera ko ibintu byabo byaba zarahiriye mu mazu ndetse n'inka zabo zikanyagwa ndetse no kubura icyo bagaburira abana. Kuri ubu impunzi zikaba zikomeje kuba nyinshi hagati mu karere ka Runundu n'Amadegu santere ndetse n'Irundu. Kuri ubu akaba ariho impunzi zose ari zivuye mu Mibunda, ari zivuye mu marango yose na za Karingi kugeza na za Karongi. Ubu abantu bakaba bibumbiye muri utwo duce nitwo aba ari two dusigaye. Kuri ubu kabisa bakaba basaba leta ko yakomeza kubafasha n'ubuvugizi butoroshe mu mahanga kuko hari icyo babamarira ngo kuko babona ko igisirikare kuri none ntacyo igisirikare cya Kongo ko kitabatabara kandi kiri kurebera ibiri gukorwa mu karere k'imisozi miremire, aho twavuga ko barebera inzu ziri gusha, barebera inka zikanyagwa, barebera abantu bagapfa ndetse n'ibindi bikorwa bigenda bigayitse bisa n'ibyo ngibyo. Kuri ubu akaba ari uko akarere k'imisozi miremire kifashe. Mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu Munyamahoro Alex ku bwa radiyo Umurage mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Turagushimiye cyane Munyamahoro Alex kuri izi ncamake uduhaye z'uyu munsi wa Nakabiri ku minsi 15 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2019. Reka tugushimire nawe ukomeje kutwereka yuko ukurikira radio Umurage. Reka tubararikire umunsi w'ejo aho tuzagenda tubamenyesha uko ubuzima bwifashe muri Commune Minembwe. Reka tugusabe kandi gusiga igitekerezo cyawe hariya hasi kugira ngo tubashe kugenda dukorana kuri radio yacu twungurana n'ibitekerezo. Tukaba dusabye kandi abafite uburyo bwose kuba botabariza abaturage bari hariya mu Minembwe kugira ngo babashe gutabarwa. Reka rero tubasezera inshuti bakunzi ba radio Umurage, mwe mwari mukomeje kudukurikira. Wari umwanya w'incamake y'amakuru avugwa muri Commune Minembwe. Mwari kumwe na Jose Ruhumuriza afatanyije na Munyamahoro Alex.